Ini JKT48 coy. Menang gua. Gila kayak Most Wanted ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dan welcome to GTA Extreme Indonesia. Sekarang kita coba mainin GTA Extreme Indonesia. Cuman sayang, gue sebenarnya mainin GTA ini sebenarnya pengen gue mod ke grafik GTA 5. Cuman udah bisa, tapi nge-lag banget coy. Karena laptop gue masih sangat ini speknya bawah lah gitu ya. Seneng-seneng aja di sini. Kenapa gue seneng? Karena kita udah 1000 subscriber. Thank you buat kalian yang udah subscribe dari 0 sampai sekarang coy. Thank you banget gitu ya. Gue belum bisa giveaway karena belum ada apa-apa nih. Pokoknya thank you doang, gue bisa thank you doang. Terima kasih gitu ya. Nah, sorry kalau misalkan di sini ada agak-agak nge-lag gitu ya. Karena ini udah kayak kebanyakan mood gitu. Terus ini mobil-mobilnya juga gue tambahin. Jadi mobil-mobilnya itu mobil-mobil dari GTA 5, bray. Cuman grafiknya enggak nih. Jadi kelihatannya lumayan sih, nambah memanjakan mata gitu ya. Coba kita cek nih ya. Nih, sepeda motor ini kan dari Indonesia ya, dia modnya mod Indonesia. Jadi di sini teksnya Satria FU gitu, beca. Coba kita tes Satria FU, yang muncul ya ini karena dia ini dari mod GTA Inside. GTA Inside. Jadi bukan Satria FU yang muncul men. Lihat tuh mobil polisinya asik banget kak. Lamborghini coy. Anjay buat Lamborghini coy. Gila lu. Aduh. Oke, kita mau balapan ya. Nah. Jadi kita bakal balapan di sini. Oke, ini dia. Gua nggak tahu pakai motor. Aduh. Taruh ya, radionya kayaknya ganggu banget. Tadi soal kelamaan ini udah ngatur radio. Ayam. Aduh, sorry bang. Kencang banget nih. Wih. Kita kayak gini aja men. Dia bodoh. Anjay. Ke satu dong. Good. Lanjut balap yang kedua. Duh. Kita coba balap lagi. Banyak. Ini orang ngapain lagi? Udah ke kiri. Aduh. Iya, ini lagu apaan coy? Wow. Oh, ketiga gue.
Oke, kita pelan-pelan sini. Takut nyebur. Tuh kan. Aduh, 3 lagi coy. Waduh, di sini lagi. Ngapain? Gua ke satu coy. Oke, kita harus ke fokus ya. Kemana ya? Oh, belok. Oke, wih. Menang coy. Oke, ini kita balap lagi menggunakan motor. Belum nyampe mobil ya. Santai. Kita akan balap semuanya. Kita selesaikan hari ini. Mantap sekali. Cuman gue yang paling kenceng. Jadi ini cuman jalannya kotak tuh ya. Tapi jauh. Oke, santai, kita harus fokus. Jadi ini tuh emang balapan tapi bukan gue yang namatin. Aduh. Nabrak lagi. Kita harus cepat, Bray. Belok kiri, oke. Kok pelan banget di sini ya? Apakah saya langsung ke satu di sini, Bray? Di sini yang bikin susah tuh mobil-mobil kayak gini nih. Mobil-mobil ntar tiba-tiba belok kayak. Ngeselin. Tuh. Tiba-tiba, nggak jelas. Menang coy, gue coy. Menang coy. Lanjut. Nah, ini dia mobil coy. Wah, ini susah sih men. Kalau mobil tuh malah makin susah nih. Soalnya dia gila, mobil sedan gue pakai. Tuh banyak banyak penghalangnya. Kalau motor kan bisa selap-selip. Terus lu. Aduh, miring. Tuh banyak penghalangnya kalau mobil. Yang mau jalan mana? Sama aja. Pelan banget mobilnya. Oh, kita kedua coy. Yang di depan mana nih? Wadaw, nabrak. Yang pertama nyebur ke bawah. Gitu. Kok dia bisa naik? Enggak, itu yang kedua. Nah, sekarang baru satu men. Itu dia, kesempatan kita di situ men. Balap macam apa ini, pelan banget. Wow, mereka mengejar. Udah kelewat.
Wih, di lawan gue mobil kayak begitu, men. That's what my agent told me. Don't be afraid. When I auditioned for my five uncles, Ush, I ush. don't know the meaning of the word fear. Honestly, I don't. Jangan sampai salah jalan ya, men. Kita ke sini nih. Kalau sono ntar ribet. Munculnya di mana tahu. Welcome back to Big Philly Mick. I love singing my own name. Have you tried it? Sing my name. Anjay, ngegrip. I'm PM, taking you through the AM and PM. Go B, go B. Take it there. Enak banget tuh. Gila nggak? Ketinggalan mereka. Tuh orang gimana sih? Aku malah loncat ke tengah jalan. Gila nggak mobilnya? Kencang banget mobil nih. Ini. Gila loh. Mobil kayak gini nih, ngeri banget tuh. Ada Blue Star. Ya ngapain sih? Aduh, batu ya. Cuy, nggak bisa keluar. Kita ganti mobil, ganti warna doang. Mobilnya tetap ya. Kalah men, gue di start kalah. Cuman gue pas udah lurus gitu, pas kencang banget men. Si bangke. Again. Harus fokus ya. Karena susah juga nih balapan sambil ngebacot. Ini kenceng banget ini. Ke satu cuy gue cuy. Mana mereka? Kita harus santuy. Mana sih? Oh di sini. Ada belokan. Ini mah. Suka ini mereka apa? Nggak. Gitu mulai. Di mana merah-merahnya. Jadi kita takut salah jalan aja. Kencang banget. Jangan sampai nabrak. Kencang banget. Ini mobil AP ini. Mikey, where are you? Pusat terbang. You can't see me. My invisibility cloak is on. Oh, Mikey. Mikey, menang gue nih Mikey. It's the fantasy game that's sweeping the country. Kencang banget, nggak ada yang bisa nyusul. Learn about our exciting history and have fun too. I'm a holy warrior on a quest. I'll kill you if you don't believe Sorry man. You can't beat me, stupid. I'm invisible. I got invisibility seeing glasses. Aduh tolong itu radio siapa yang ngomong? Squad said the wizard gave them to me. Remember our adventure Buset, at Gas gituan nggak bisa Canyon? ditabrak. Maksudnya ditabrak nggak hancur. Embark on historical adventures. Ini JKT48 coy. Oh no, you won't. I have a metal neck given to me by Gora the Menang Mad gua. Dog. Gila kayak Most Wanted ya. Kita lanjut race. Race selanjutnya. Wih mobil gue di samping gue Ferrari bukan sih? Gak tau deh. Nembak aja. Ya gue pakai mobil apa gue nggak tahu. Aduh nggak kenal gue mobil. Gue nggak kenal mobil men. Aduh silo banget. Gila ditembak nabrak gue. Oh syukur nabrak. Gila kenceng banget. Minggir kalian. Shit. Hancur. Oh bener. Gue kira belok kanan.
Aduh sorry polisi, aduh gue nabrak polisi, gue lindas polisi. Aduh sorry banget. Mana nih? Minggir. Waduh tuh, suka begitu main dia. Kalau di jalan raya gini, tiba-tiba belok ya. Keselin taksi. Belok. Kenceng banget. Apa gue salah jalan ya? Raise brakes for love, not me. Oh, benar. Never me. I Ternyata brake gue for salah jalan. doses only. That is what my bumper Shit. sticker says. Kok lampu belakangnya kan kanan merah kiri kuning. Aneh. Kemana kita? Oh ke kanan. Rem dikit, santai. Waduh. Iya. Lampu depannya juga kayak gitu. Kenceng banget. Mabur ya kita Mia. Idi kenceng banget. Nggak ada yang bisa ngejar kan? Cuman nggak kebalik juga dong. Waduh, gua ke anu nih. Ya susul nih lama-lama nih. Bodoh. Aduh, gua udah berasap lagi mobilnya. Juara kita men. Tapi mereka belum pernah nyampe. Next race selanjutnya kita berada di tanah-tanahan. Bayangin loh, di kanan gua ada Gallardo. Lamborghini ya? Lamborghini Gallardo. Nggak tahu dah. Ngapain coba digini-giniin pakai Lamborghini? Mobil gue lah yang paling cepat lah di tempat tanah-tanah kayak gini. Wow. Aduh, bisa. Nah. Mana yang lainnya? Shit. Buset, licin bener. Waduh, dia nyusul. Nabrak lu. Kagak nabrak nih. Oke, kita lewat sini. Jalan lintas. Aduh, nabrak nih. Tuh kan. Nggak masuk tuh.
You wait for Johnny's book. Don't get the pages all sticky. Kita memimpin lagi. Come live the mystery. Aduh, kemana sih nih gue? Cool off in our water sports park. I'll show your kids a great Tuh ada mobil time. juga. It's something they'll never Coy, forget and ombak. talk about for years Kok to begini come, layarnya? especially at therapy sessions. It's the place for Lu magic tolol and banget gitu ya, kenapa? Leaving me free to shop and get lipo. Who's ready for the incredible Dribbles voyage? Jerry, can we come too? This is a journey you must undertake alone. It can be dark and scary, so shriek with delight. What's that hole in the wall for? You wait and see. You'll be amazed. Fuck this suit's on. Glory Hole Theme Park. Turun. Open every Wow, day wow, till wow. 3 a.m. Aduh. Ya. Aduh. Ya, licin banget. Nah, ini adalah race terakhir. Ini race, sirkuitnya sama kayak tadi, cuman ini dibalik doang. Di mana? Yes, I am partying hard in here. Hard. Banyak kayak gini, coy. Will it be you? We got Oke, ini lawan kita sedan-sedan. house music. Only on SFUR. Anda, ngapain lu begini? Itu bannya jelek banget dong. Waduh, lawan gue keren-keren banget. Fakilah. Ban gue begini. Kacau. Mampus. Udah males. Nih, kita kenalin mobil balap paling mantul. Set, mantep banget. Rock and roll. Ini baru ngambang, men. Saking kencengnya. Kita tes di sini. Kita tes di sini lah. Kenceng banget nih mesin. Anjay, kenceng banget. Waduh, loncat coy. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you banget nih buat kalian yang 1000 subscriber nih, thank you banget. Buat kalian yang ada komen-komen, silahkan komen-komen. Jangan lupa like, komen. Gimana sih anjay? Pokoknya thank you lah. See you next video and bye-bye.